Отображение представляет спортивный клуб Бэк Тим Узбекистан Зергина. Встречайте бойца Вадан по прозвищу Хищник Амир Хамаминов. А в красном углу ему 25 лет, рост бойца 1,72 сантиметра, вес 66 килограммов ровно. У бойца 3 профессиональных боя, единственная победа от отображения Новичи. Представляет спортивный клуб Таймура Джалова. Абрахам Эгембердиу. Бойцlar келді. Өзбекстан, Қырғызстандық мушкер. Қазақстанның Жалабат облысының Таймураз спорт клубы. Тұлдар жазылдыра шықтасын арқасында. Бес тарапты экранды оң жағында. Жармашты сетка, Girgizde işleme. Aldı dışını al. Жестко. Aldı. Bas Emre. Candır. Kontrol. Kal. Alatak bir alatak. Alatak sekine. Takka başarıya burçka. Burçka takı. Korpus kalava işte. Takka başarıya. Takka setka. Otur valla. Oturaya aldı. Otur valla. Otur. Bin. İşte öyle işte. Dema alatak. Dema. Tep. Valla. Demi kadar. Demalgandı unutma. Oldu öyle. Çatı çarçaydı. Seni
Otur. Otur bari. Hurmatli spor suyucular, mashinalarni to'sib bo'lmas, storidan olib olinglar, Serdar Tunanovich. Stori bilan o'ynash uchun mashinalarni olinglar. Stop round, birinchi raundga qo'shing. Birinchi raund o'tdi. Ikkinchi raund. Talka oyna Talka. Seriya meni. Qaytalar. To'xtat. Şaşma. Soygu atar. Verem. İşte. Bırak bağıracağım. Два секунданта, остальные за. Прыгай. Abi otur ya aldı. Otur ya. Buraya aldı Allah. Стойка! Стойка! Oynat sen oynat. Bayağını kayıtlamadın. Oldu düşürme. Oldu düşürme.
Round yavrum aldı. Tam kurwa. Kaldı ayla. Oldu öyle oldu. Az kaldı. Üçüncü round. Третий заключительный раунд. Gir gitme dedim. Çık. Vay yapma dedim. Kalk. Al canım. Stойка da işte ugan. Canım kaldı. Şimdi de kalacak. Kuraşka girgizlek. Size böyle tev verecek bu kadar. Artist, точно artistler. Bizde boy olan Girgizde, stойка da işte. Eki mushkeretten eskirtib berildi. Ereje buzulgan. Ver. Hoppa. Stойка! Стоп, время, позиция. Эй, сейчас на поставь. Сейчас. Стой. Давай! Oldu.
Bayla kolun çıkarma. Çıkarma kolun. Молодец. Стойка! Судья! Давай! Yok oldu mu? Çıkarma çıkarma. Tor. Girgizler biz arkadaşlar. İşte Abramay. Молодец. Bektaş ayakladı. Birinci olur imanattayız. Birinci yolu bugünkü Beşiktaş'ta teng çıkığı bilen ayakladı. Kırgızstanlık müşkerde, Özbekistanlık müşkerde ötede yendi, Tayman bastık bilen Bektaş aldı. Уважаемые поклонники сегодня. Ребята показали действительно самый зрелищный бой вечера. Поддержим, ребят! И надеемся по истечению 3 раундов.